فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله
الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلق النبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن صدق الرسول الله فيما قال أو كما قال. Nagleder o hamdi hem zahvala prepara amare gospodareske e Allaheske subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah te vakera bashamaro gospodari oko ovakova su stvorinjame, oko ovakova su mukamen saste veste uprijakaja dunja te dživdina. Hamdi te vakera Allaheske azza wa jel oko ovakova su denjamen jaka kolencar samen avdive dikhaya. Kana kolencar su avdive išava kašuna akale khutba kor nasihati. Hem panda bud blagodatija, ni'metija koga su Allahi tebareke wa ta'ala mukamen uprijakaja dunja. Pa osakava salavati hem selami tana jiko amaro najman go pejgamberija. Kovai tano pečati bašo sao pejgamberija. Odovai tano amaro mango Muhammad alaihi salatu wassalam. Salavati hem selam neka ovo upravo oleskiri časno porodica. Upravo oleskira amala ashabija, tabiinja, atbau tabiinja, jiko odova koga so dživdinena hemnanete mukena kaja dunja nisar javer osven sar muslimajna jiko jaum al-qiyam. Amemo neva Allahe tebareke wa ta'ala tova devo tarodoga muslimanja koga su nanete muka kaja dunja nisar javer osven sar muslimajna jiko jaum al-qiyam. Allahum amin. Pralale inšallah ki abdusutni khutba kakera gafi tari tema suitani i cel, suitano o sebebi so Allahi tebareke wa ta'ala stvorinja manuše uprijakaja pufte živine. U stvari, sve koje kamendar sigurno sar ne sosjam akate prisutna. Sve koja mendar pušljapes. Soske summe stvorimo. Neli sagna menjana Allah tebareke wa ta'ala stvorinja melekon koja su i tane bezgrešna. Allah tebareke wa ta'ala stvorinja kja kaja dunja panda bud bukja koja su i tane bud vredna. Pa koga o melekja šunge deko Allah tebareke wa ta'ala ka stvorine manuše uprijakaja puf. Gele ko Allah je vakerje ja Rabbi zarem tuka stvorine manuški dunja kova su ka čoreu ratu pri puf, kova su ka kereu neret kja kaja dunja. Pa Allah tebareke wa ta'ala ka vakereu e melekonge me janava od ova sotumen na janena. Hem u stvari soska Allahi tebareke wa ta'ala stvorinjamen te živina kja kaja dunja. Sasođana i sipanda bud javera vredna bukja koga su Allahi tebareke wa ta'ala stvorinja. Hem pus nasamo su stvorinjamen Allahi tebareke wa ta'ala upra kaja dunja. Nego vakerja لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Hem amen stvorinjem emanušen ki najsovršenu formu. Allah tebareke wa ta'ala kerja emanuše to stvorimo pošuka tarosa ojavera stvorenja koga su stvorinjali na Allahi tebareke wa ta'ala. Hem pakira name popočinu.
Sos că Allah isforingiamo e sarmanushate živinakia koja dunja. I sjama jasno kuransko ajeti kote su Allah i tebareke wa ta'ala ukjeraju. وَمَا خَلَقَتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nasforingium e gjinonen heme manushen basho ništo jave osmen te keren ibadeti Allaheske subhanahu wa ta'ala. Pa ето тано това почива кога со сарнен амен му чинераме, соске Allah stvoringiamo. Soske ja Rabbi baš manga sa ko iskušenje te bičari. Soske ja Rabbi stvoringiam man te živinav koja kava životo mučno. U stvari, aga te dela pe amenge, panda pošižo dževapi. Allah stvoringiatut ke akaja pruv, hem tu birineatu ke kotiro životu. Dalika birine o životu te živine spremao i sreća, ili ka birine tiro životu te živine spremao dala leti. Ako birinja tiro životu te živine sprema od drumo islamijetesko, toga žande ka živinjan, čači paske sara Allah i tebareke wa ta'ala mangla. Podoleske amen birina avdive u manusha, sad ka živina amaro životu. Amen birina u manusha, da li amen ka dža pa od drumo e Allaheskoro, ili kovata od ova manusha koga su irange drumo e Allaheski. O Allah, na stvorinja e manushe, baš o ništo jave, osmen te kjerel ibadeti Allaheski azza wa jel. O Allah, mukhatut kja kaja puf, da bi te sadinetu ke šugara meni. Neli, i sjamende ek poznato gafi, va kjera soka sadine od ovaka bajro. Pa doleske sadin tire šukar delja kja kaja dunja, soska Allahi mukhatut kja kaja dunja, te sadinetu ke šukar delja, da bi ko ahirete od ova tire šukar delja, te ikloven anglitute, koga ki klovan ko Allahi subhanahu wa ta'ala. O Allah tebareke wa ta'ala bašakava va kjereva, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Който мендar ko akava дуй науко, ka kjere zrno šukaripe, od ovaki kloven anglileste. A който мендar ka kjere zrno voštipe, od ovaki kloven anglileste. Ko sudno divi. Pa doleske, ameno manusha se muklekja kaja puf, te kjeda šukara amelija. U stvari, akava životo i tamo kjerkotalo u iskušenje, ko te so Allah te bareke wa ta'ala iskušnjeva e manushe, kja kaja dunja. Hem so, o pejgamberi alaihi salatu wasalam akireva, zamisli živinina o životu kja kaja dunja doborom kratko, ko bor so brzo trepkinila ek manushe. Prenesneva pe amenge, jak čačutni sučka. Kote so saršaj amen te dobina najšuka sevapir. Hem saršaj amen bašo kratko periodi jek recepta, jek nasihati. Saršaj amen bašo bud kratko periodi te dobina bud bare sevapir. Aka nase ko je kamenda. Te šineo baš je biznis. Koji bio to meratov, isto bi kjerao. Soka kjere? Nanete sove ceo dive, nanete sove ceo rad. Kamis ne samo sad tere seđi kod ova biznis. Zamisli na kava biznis, a nega tut kjo da je pozicija to vek milioneri. Soka kjere? Nanete sove dive hemrat. Samo kad džahem karode od ova biznis, kad ih je sad tere seđi kod ova biznis da bi tove milioneri. A ako ovak je ljum tumen deka kana, baš o samo jek saati, šaj tove milionera. O pejgamberi alaihi salatu wasalam vakirja, koji kad čitinu je harfitar o Kur'ane adimušan, o Allahi tebareke wa ta'ala ka pišinile se 10 sevap.
prenesena islamsko učenjaka, vakena samo iz suratul Bekara te čitineva celo džiko kraja ove milioneri se vapenca. Pa manjete ove milioneri naparenca se vapenca toga čitinu Kurani. Čitini suratul Bekara. Suratul Bekara te čitineva džiko kraja ta nijek milioni se vapija. Ama hođa menga kana na trebeva sevapija, a kana menga trebena pare. Oje. A kana na trebena men sevapija. A kana trebena men pare. Ama kod ova direkt koga ki kova ango Allahi Azza wa Jal. Koga lično tiri daj, ka avel tu ke hem kava kera močao. Balardun tu taro tiknipe. Ko kale rakja do deka tu sovesne Pučardu me avasne hem učara tutsi. Balardun tut, angjum tut kya kaya dunia. Pa močao falnela man je samo jek sevapi da bi te kuvav ko dženneti. Kade man ne odova jek sevapi, sekoj kavakjerel namidaj. Avdive sekoj korkori pesiti kjelo. Avdive sekoj korkori kaj klovel ango Allahi Azza wa Jal. Potolesc că avem că acea dunia se mucre, dar bine sadina amare șucara amelia. Soca sadine cu pia acea puf, o doua geam de ca cosumul direct că o tu că ango Allahi Azza wa Jal. Dice Musa alayhi salam, كلم الله موسى تكليما o doua cu aso direct o chiera snelafe Allahi Azza wa Jal. Geo ki planina tu. هم بكرجع الله هسك عز وجل يا ربي دكوا أكتك وتبراتي في الشنيرة دكاكاوه أمتي كواسو بندنا نتشيلن أوزاغو كوبوغي بندنا نتشيلن أوزاغو كوبيرو موي تو كوبروسمي أولنجيري كناهي هم كابيشنيلن يشوكار عمليا سبب سوبوچميجي سو بسم الله تهان Azawashinge so alhamdulillah. Pa ya Rabbi morinawa tuti Allah kera kawate ultara mira ummeti. Pa Allah Azza wa Jal kawakera ya Musa hadihi ummatu Muhammad. O Musa akawaitano ummeti Muhammad asbur alayhi salam. Pa kawakera Musa alayhi salam ya Rabbi dikhawa akateko tevrati pishineo dekakawe ummeti Kova sokovelen ki misla te keren yek lošna ameli. Amana ne te keren odova lošna ameli. Sebebi sokadaran deka yek dire ki koven anglitute. Tu kapişinen gesate pene kerge yek şukar ameli. Pa ya Rabbi molina atut. Ker tevil akavataro miro ummeti. Soka kera Allahi Azza wa Jal. Ya Musa hadihi ummatu Muhammad. O Musa, akawaitano ummeti Muhammad esboro sallallahu alaihi wasallam. Pakawakero Musa alaihi salam, ya Rabbi, dikhawa akateko tevrati pishinera, dekakawe ummeti, kuwaso kovelen samo ki godite keren ye shukar ameli, amananete keren dowa shukar ameli. Samo sosinelen ki godi, dekaka keren shukar ameli, tu kapishinelen ye satepene kergeo dowa shukar ameli. Pa ya Rabbi, molinawa tut, kettuhum akawata umiro ummati. Allah Azza wa Jal soka wakiro. Ya Musa, hadihi ummatu Muhammad. O Musa, akawaitano ummati Muhammad eskoro sallallahu alaihi wasallam. Pa soka kero Musa alaihi salam. Musa alaihi salam. Kawazel pire basta. هم كاكيرو دعاء كاكيرو اللهم اجعلني من أمة محمد يا الله كرمان تواف دو ترى أمتي محمد اذكر عليه الصلاة والسلام موسى عليه السلام كلم الله موسى تكليما ودواك واسو كيرا ديريك الله في الله عز وجل موسى عليه السلام كاسكيتانو بيچاودو كتابي Musa alaihi salam koitano spomnimo ko Kur'ani adimushan budputi.
Musa alayhi salam ko waitano bichado sar peygamber Allah azza wa jal soka kero kawazo pire wasta hem kawa kero Allahumma ja'alni min ummati Muhammad ya Allah kerman tawaf devo taro ummati Muhammad eskor alayhi salatu wassalam koi taro ummati Muhammad eskor alayhi salatu wassalam amen amen sem ummati peygamber eskor Muhammad alayhi salam zamistin Musa alayhi salam kovaso direito kere vasnelafe Allah azza wa jal Musa alayhi salam kaskesine bichado kitabi kovasine peygamberi kerga dola teo salman de heltute mutra pasos que amen mate trudinamente kera shukar amenia ke ka proof sos que amen mate trudinamente te kera shukar delia upria ka proof sos que amen mate hailova isustina sos que sensori me upria ka proof sos chiaramente Irana dumo e Allah eske azza wa jal hemmate trudinamente pomojina nekas mate trudinamente tova pikonekas que a dunya jirinena zamislen vakero peygamber alayhi salatu wassalam sahih hadis zamislen jirinena que a dunya sare izvesno periodi ko vas trebevate na čovjek manuš taro jek udar da bi te kurotari avesa Kobor vreme kad trebaju tu te na kjetare kuda, hem ti kovetari jave sran. Jek sekundi mora. Zamislim uprijakaja pruv živinena, samo sar jek sekundi. Dodeka pak živinena uprijakaja pruv, da bi te zarabotinen o ahireti, da bi te zarabotinen od ovakova so u stvari leske sensorime, baš ahireti, con le stesso nane meriba, con le stesso nane tuga, con le stesso nane roiba, o doleske sensori me upriaka je prv. Molnava Allah azza wa jal, te kjerujeme това тardova искрена верникја, кога со иншаллаху таала кога истрајна упрека е дуња, кога истрајна верникја Allah ескер азza wa jal. Molnava Allah azza wa jal, te kjerujeme tardova мануша, Koga su koven zadovoljna e Allah estar azza wa jal hem Allah i koven amen dar zadovoljna. Molnava Allah azza wa jal Allah i tebareke wa ta'ala to prosnio samare gunahi. Molnava Allah azza wa jal Allah i tebareke wa ta'ala to prosnio o gunahi amare da dengele, o gunahi amare da engele, hem samare pašutnengele. Molnava Allah azza wa jal Allah i tebareke wa ta'ala te kereva men tardova manusha koga su kakven ko džennet i bizon isa wa hisabi. Molnava Allah azza wa jal Allah tebareke wa ta'ala te kereva men tardova manusha koga su akava hudba kor nasihati ko sudno diveka korisneo amen je ana protiv amen. Amin, amin, amin. Ala inna ahsana al-kalam wa abligha al-nizam kalam Allah al-malik aziz al-allam kama qala tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha qura al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitum la'allakum الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي وتكريما لصف الشفيع فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اسم المسافر هند المسافر كلمة تتكلمنا وفازة ترجمة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت الصلاة ومنك الصلاة